Noriu ponės parodyti, kaip nuo kalno matosi čia žemyn pasižiūrėjus. Tiesiog baisu nežiūrėti. Dice que por la resina de la madera se estaba ennegreciendo. Hay varias teorías. Lo que está claro es que a final del siglo XVII ya no tenía tan buen aspecto y se pinta de negro. Se pinta de negro. Et por eso, una virgen negra. Alors, Notre-Dame de Montserrat, actuellement une vierge noire. En origine, une vierge blanche. Ils l'ont peint en blanc, en noir, pardon. Ils l'ont peint en blanc, fin du XVIIe siècle. Et pourquoi? Parce qu'elle devenait noire. Elle devenait petit à petit noire. Alors elle était plus jolie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des différentes théories. Une théorie dit qu'elle était en train de noircir par la fumée des bougies. Une autre théorie parle de la mauvaise qualité des peintures. Et finalement, une autre théorie parle que dû à la résine du bois, elle est devenue noire. Alors à la fin du XVIIe siècle, elle était plutôt jolie. Et de là qu'ils l'ont peint en noir. Mais c'était en origine une vierge blanche. Zo, de Zwarte Maagd. Het is een Zwarte Maagd nu, vandaag. Vroeger was het een witte maagd. Het was oorspronkelijk een witte maagd, de maagd van Montserrat. Maar de maagd van Montserrat is in het zwart geverfd, einde van de 17e eeuw. En waarom? Want ze was niet mooi meer. Het was eigenlijk een witte maagd, maar die werd langzaam zwart. En waarom werd ze zwart? Nou, er zijn verschillende theorieën erover. Susitiksim jau turbūt prie vienuolyno.